Ngucanio ya muthenya wa kiumia gatagati ga kirabu kia AFC Leopards na Gor Mahia ni ngucanio yetereirwo na njira nene, iri ngucanio iri igakorwo ikiamurania kana Gor Mahia ni megukorwo makinengererio gikombe gia kimera giki kana ni meguthie na mbere na gwitangirira. AFC Leopards matirakoretwo na kiambiriria kiega kimera giki na maraugameire namba kenda murugamo-ini wa ligi ino na pointi 39 na kuria kocha Kasabongo athiete na mbere kwiranira ati ni agatigirira imwana ciake ni ciakorwo igithaka ngucanio iyo kuringana na kiriko kiao. Itakuwa mechi tofauti na hizo zingine tumecheza na imani kama tutafanya vizuri zaidi ya tumefanya round ya kwanza. Ona gukiri uguo coach ni athiete na mbere na kuga ati ni moyo gwati uria wi mbere yao kuona ati Gor Mahia makoretwo mari na kimera kiega na mena uhoti wa gukorwo makiyukia gikombe kiu, no ningi akauga ati matigakorwo makienda gwikwo thoni mbere ya mashabiki mao gukorwo mari kirabu kiria gigakorwo gikinengereria Gor Mahia gikombe. Tizama na pointi zao, position za kwao na ya kwetu ni tofauti, lakini ile ni game moja peke yake. Ni game moja, itakuwa ni dakika 90. Hiyo itakuwa tofauti na zingine game tumecheza. Gor Mahia nao magakorwo makigeria iguru na thi gukorwo makiandikithio hotani ngucanio-ini ya muthenya ucio niguo gutigirira ni maiyukia gikombe giki mbere ya mashabiki mang'ethaniria o hakuhi AFC Leopards. Irabu ici ciere ni irakoretwo ihuritwo ngucanio ciao kiumia githiru kuria Gor Mahia makorirwo makihurwo na bao imwe gwa gibugu ni kirabu kia Nzoia Sugar, guku na waru nao AFC Leopards magicemania na igutho tariu kuma gwi kirabu gia KCB. Ngiribotera metha ya mathako ya Kameme TV, Geto Shohi wa Ithefethi.